Alright, ayan, naimbang nga oras tayo amin na sa kapada at yung aruden ti program mga na Paul 1. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakay basahan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biyag ti may sa apagayam tayo ng problema kaya nagkitkid daw ti pambalakat tayo. Kirato'y manen ni kasin yung yung Ruiz nga umay manen mangibasa ken mangted biyag iti may sa pakasaritaan the problem of the day ni Dondon iti Vegan City, Ilocos Sur. Sagudayan ti surat ni pagayam tayo a Dondon. Dear Kasin, sakbay man nga inak isalaysay ti pakasaritaan ti parikot ko iti biyag nga kahit ko iburay kada kayo itang malem. Kablawak man da kay amin nga agserserbi di Tanemars Studio nang runa kada kayo kini dadim nga kanayon ko nga dingdinggen ti letter reading program show. Kablawak med dagiti padak nga agbibuya nang runa kada iti mang supsuportar iti studio yo. Naawis met tirik na kasinyo nga mangiburay ti pakasaritaak ta kahit ko kuma agkidawak ko iti balakad yo. Ngamin iti agdama addaan kami iti asawak iti nadagsen nga problema. Noan niya dayta nga problema dayta man ti inak inuten nga binsa-binsaen. Talaga nga natangken ti ulom ay alerma. Mama, talagang awan ti pangpangag mo nga ibagbagami kay kakin ni papam. Mama, jak kayat makita ti panagrup-rupa dayta nga lalaki. Mama, pudno ti panggip ko iti anak yo, ma'am. Saan ka kasarsarita? Ken mabalin ka din na saan ka sungosawat? Mabalin ka din ang punganan ko dito yan. Saritaan mi a pamilya dayto eh. Angin ma'am, saan ka nga sumungbat pa eh? Mama, ay ipatpatig ko launay ni Dondon. Punyeta! Talaga kidi nga. Ay natangkin ti ulom, lerma. Mama, saan niyo ko mga ipilit kanyak ti kayat yo? Saan niyo ko mga ipilit nga ikalaysa? Ipakalaysa nagiti lalaki nga saan ko may ipatpateg. Saan nga mabalin nga si katagpili? Saan nga mabalin nga si katagdesisyon, lerma? Ni mama, biyag ko daytoy. Riknag daytoy. Uray pay. Kayat mo, dayta nga mamirmira at laing nga lalaki? Ha? Ngim ni Ruel, nga adda mabalin ti pamilya na? Adda natalgen nga trabaho na? Mama, adami trabaho ni Dondon. Uwe nangim gagangay laing nga trabaho. Mabiyag na kang rod. Kabailak nga biyagin ni Lerma. Ma'am, saan ka nga kasarsalita ko nak? Umanaw ka! Mama, naimbagtawan ni Papam dito eh. Sigurado laki di nga kaunget na ka, Lerma. Ta saan na kayat? Nga daytoy laing nga lalaki di maasawam. Mama, ni Dondon di patpatig ko. Ni Dondon ti kahit ko nga agbaling nga katako na inay ko iti biyag, mama. Agsartingan! Sumarik ka iti silid mo. Saan, mama? Anyat ti kahit mo asawen? Saan yung nga may papilit kanyak ti kahit yo? Uray ta adaman tin bukod ko abiyag. No adaman iti naitulong yo kanyak. Adaman di kiti. Noon nga man sakripisyo yung para kanya. Saan kondo pulas malipatan? Supapakak to ida. Ngimiti ito yung agundaway, mama. Saan kayo nga mabaling nga surutin ti kaya't yung nga mapasamak? Anya ti kahit mga sawen, lerma. Mama, umanugot kay Manuel saan.
Sumurot akon kini Dondon. Anya, saan dag nga may gawi din mama? Lerma! 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 Agsubli ka dito! Intan, Dondon. Intan. Ha? Sigurado ka kadi? Intan, Wen. Agtaraitan. Diyak kayat. Nga tong balenti. Di kayat da mama nga mapasamak. Diyak kayat. Nga may asawa kiti sa bali. Iso nga. Urinawan ti bendisyon dan. Sumuro takking kandun dun. Ihawid na ko ni ti balayo. Sige, Lerma. Nukasta barawk. Naglibas laeng ni Lerma iti balayda. Saan mo't kadi nga naglibas tatang? Angim awan ti pamalubos da. Nga nag-inyawid mo titoy. Nga puta saan damat nga umanugot tatang. Pasensya kayon, tata. Ay tatang latan iti awag mo kanyak. Balasan ko. Yan tanga inyawid na kamutan ni Dundun nga anak ko. Agyaman nagtatang. Sabi ko matamaaklon da kami. Ureno. Nangruna kanyak. Ureno awan ti. Pamalubos na kiti nag-anak kanyak. Saan nga tanga danto iti parikot. Nukas tanga. Nga awan ti pamalubos da. Balasan ko. Anya ti kayo asawin tatang. Anya ti kayo asawin tatang. Ang mga numang riribok da kada tayaw. Saan mo't siguro, tatang? Kinurin numang riribog da tatang. Awan ti mabalinda. At data diti puder tayo. At ni Lerma diti balay tayo. Kat nakasagana ak nga mangilaban ti ayan ayat mi. Ay, kilaeng mat panpanunuteg Dundon baraw. Amang ano adama di nga ramidin ti pamilya ni Lerma. Kada kayo, nagrunaking ka. Saan ko kaya panunutin day tatang? Imno, mapasamak man day ta. Nakasagana ako niti amin. Nakaikid din kami. Kinodan to pa nakabalin na. Agkalay sa kami ton, yan ni Lerma. Uri simple laing. Gagangay laing nga kasar. Tapno, saan ton nga? Tapno saan dan ton nga? Lapdan pa iti ayan ayat mi. Ala, kita noan niya ti desisyon yung abaraw. Da kay butan iti umnong nga tawin yon. Nanakam kayon. Damot natalgad nga trabaho mon. Kat no, patsem nga mabiyag mo ni Lerma. Kinti agbalinto nga pamilya yo, anak yo. Alak nasayat. Ngam, tilay bagak kada kayo, agtinulong kayo, nga agasawa. Tas saan nga na asi-asi, uno saan nga nalaka, dito nga sinirikyaw. Uwin tatang, nakasaganak mi kan tumulong kini Dondon. Panggip ko nga ron iti agsapol to niti pagtrabaho. Sigurado ka kadi? Kahit ko ti tumulong king ka. Anyang ron nga trabaho ti Sir Kem. Kat makaamo ditan. Ulitik ti agyaman ka na kayo tatang. Nakasaysaya at kay launay. Nakasaysaya at kay nga naganak. Sabi ko, bakit kastamat di kita naganak kanyak? Na maawad da uri asin no. Ilalaki nga, pagpitikan ti puso. Na asin no ti lalaki nga, kahit kung agbaling nakadakta ko na inay. Alala, awan ti anyaman na. At dadetan, awan ti marabidan tayon. Ipas na kita nga rin ti mangan. Anya? Aba, pundo ka ni timbagang, anti.
Papa. O Diyos ko. Sige, Andy. Sige. Diyos ko. Sabi ko mga taon, tidagas ka na pasama kini Papa. Oh. Ispalem ko matibiyag ni Papa, Diyos ko. Papa, Papa. Anya tiraramidin niyo dito, ay? Mama. Aping ang dakay dito, ay? Mama, kahit ko lang na makita ni Papa. Kahit mo nga makita ni Papa, itapit ang may isang nalamis nga pagkay. Pumanaw kayo. Na kayo ti makagapo no aping nga natay ti asawa. No aping nga natay ti Papam. Mama, pangasim kahit kung makita ni Papa. Pumanaw kayo. Saan ko kaya't nga makita ni Papam? Tapos itong palbiyag mo. Mariknam ti sakit na tinaramid mo. Gapo ka na kayo. Gapo tinaramid mo, Lerma. Nagsakit ni Papam. Kasi asaan ng kinabailan pa'y pinatay mo ni Papam ko. Pinatay mo ti Amam. Lerma. Mama. Intan. Lerma, Intan. Baliwan tanton ti umay. Baliwan tanton. Nasakit palat na akin ni Mamam. Doon, kahit ko nga makita ni Papa. Pumanaw kayon! Panaw! Lerma, bakit? London? Makatawin itan, sipod pimusay day di Papam. No, dagundaway mo. Intamanin pasyaran, isunay di tanim na. Dahil nga talaga ti plano. Limag antirik na. Sipod iti kanahin ko nga. Mapankasar-sarita ni Papa di tanim na. Kanayon nagkidkid daw iti pamakawan na. Sapay ko ma. Taunin no adda ni Sunay iti sa bali abiyag. Naawat na lang ti amin. Naawat na siguro. Makita na nga naragsak ta. Uri no nanumulaing ti biyag. Uri no saan ta nga baknang. Makita mo't ni Papam nga naragsak ka. Takanayon na kami na parparagsakin, don. So nga agyaman na king ka. Uri no sa anak nga mapakaniti kakaima sa makan. Uri no basit laing ti balay nga pagnanaidan ta. Nakaragragsak kaglaunay. Kat awan na pulos ti panagbabawik, iti desisyon ko nga simurot keng ka. Oray no, ibaga ni Mama nga isot nakatayan day di Papa. Patsek ka naragsakin ni Papa. Ang imtila problema kit ni Mamam. Naminado nga daras nga napantan, pinadas nga kinasarita. Yung saan ta nga nagbalay gi. Naaklon kun ti amin. Tilay daw dawat kun don. Dumting to ti panawin nga. Mapakawan nakmet ni Mama. Addan tulat tagundaway na, Lerma. Tapat check nga awan ti ina. Nakabailan na nga ti kisen ti anak, ti bukod na nga anak. Ni Mama muk ni Mama. Amamuk launin ni Mama. Kasla narigat ko nga mapanunot nga.
Mapakawan na. Shh, neta ka man eh. Nagdrama ka man eh. Malagip mo dahil di na udi nga sa una. Nga niya. Ado di iti sa una kadata. Di ko nanan nga. Ure ka no matayak. Di nakto ka no taliyawin nakasanak na. Naibagal na laday dyan, gapo iti pungtot na. Ang imadan na time na. Nga mapakawan na ka. Kahit isunto nga mismo, tiyo masidigking ka. Sabi ko tagpaisot ako na. Gaputa, mailiwak natin ka ni mama. Sabi ko mapasamag na ita doon. Ikarkararag ko kiti Apo Diyos. Sabi ko matama ornos ti langin mi nga gina. Mapasamag to da ita. Oh, ape nga na kami sukot ka. Teka di resulta ti pregnancy test. Gabo ka dita negative pa ilaeng. Mas daawak nga ron. Nasurok makatawentan nga din nangim. Sa anak met lang nga. Sa anak pa nga nagsiko. Siguro agad saan pa nga nakam ni Apo Diyos ngagsikog ka. Ngagkaanak ta. Adan to latagundaway na. Kahit ko kumantiag ka anak. Kahit ko kuman nga maadaan iti baby. Kasti ko na, dumting to lata day ta. Inta nga tagpa-check up, doon. Anya. Sige, inta tagpa-check up. Kahit kung masigurado, nga awan ti diferensya kada ta. Siguro, saan pa ngayon kading ni Apo Diyos nga ikan na ta iti anak ta. Pa-check mo't nga nasalun at ta. Patsing nga ti diferensya ti maysa kadata. Kit no tapno no natalgid ti Rignam. Sige. Intanto agpa-check up. Angem ita. Ipadas na pailaeng nga. Ha? Ipadas-padas na lata. Tiyan niya. Ti agaramid Di tanto kadlata makatsamba aya. Adun di kiti amamog dita nga. Nabaybayag da pa nga nagdindinan. Ngem data. Ang di pulos na adani ti anak. Yung kalpasan ti sumagmamanong atawen. Nagsikugmat lang ti babae. Nagkaanak na mo't lang. Patsik nga kastanto mo't ti mapasamak ka data. Sapay ko Baka mo't ngayon ibong dagita itlog mo Anya? Sikamot sa. Sapay ko magbalin nga ibong dagita itlog ko. Amom ka di. Asya kung ti kararagsakan kan kagagasatan nga lalaki ti lubong. Taapay met. Ngamin ori no nakurapay kami laeng. Ori no nanumulaeng ti biyag mi. Siyak ti pinilim. Siyak ti inayat mo lerma. Amom ka di nga na nakagasgas sa takmat. Yan nakaragragsakak launay ta. Sikati inayat ko. Don. Taapay met. Uri no nakurapay kay laing ako nam. Uri no nanungulaing ti biyagyo. Ngem dito'y ko nga narik na ti ayat ti pamilya. Dito'y ko nga narik na nga inawat kaspasat ti pamilya yo. Agdrama kamot manan. May kaman dito'y. Lab na lab ka unay, lerma. Kat numan ti bukod, numan di tinaganaking ka, ti panpanunutan. Saan ka mapukawan ni tinamnama?
Papakawan na kan tumatla ni mamam. Sapay ko ma. Nangruna no at danton apu ko na kadata. Iso nga yagawat at yagaramit. Nalaing kamot nga nangipasakalya ah. Ay katuwa na. Kat makita kang nagdram-drama kan. Amangan kat no mapukaw timud mo ko na. Kadigdigos kumot pa nga ron. Very good ano kasta. Ang uten na ka. Katutut bras ko pa. Oh. Lerma. Oh, Lerma. Don. Oray no ko. Oray ka na yung tipa ng romansaking ka. Ka na yung kalata ka iliiliw. Kat yan tangay. Awa mo't pa iti anak ta. Oo. Kat apay no ka noong pa anak ta. Gundawayak pa laing ah. Tiyan niya. Da ito eh. Ay, asika nga talaga. Gundawayak pa lang asyak tiyag dede. Akit baka diyak to makasublatan no. Danto anak tan. Sika nga talaga. Urew no awan ti rumaraga atas na akit. Mabsugak lang. Sika nga talaga. Kasla ka lang maladaga nga mabisbisin ang launa. Nagkaalas tupay, Lerma. Di ngamin, numasikog ti babae. Bumsog ti tiyan na. Ket? Baka no, alalis to kag sikog. Alalis to nga bumsog ti tiyan mo. No anya? No, pabusog eh. Ha? Di ka maawatan. Kas kung may ti balon. Di ngamin, di balon. Tapno bumsog. Puyutam. Oh. Isob. Idepel mo jay kuno isubom di jay murdong na di balon. Samon to puyutan tap no bumsog. Anya? Kasi mo tiramid. Bay anak namang pabusog ti tiyan mo. Ha? Sika nga talaga. Puro inaangaw ka. Sika, don. Kadagpay sumot. Agkayang kan, taapay, pabusugig garod. Tapno bumsug tachan mo. Mas ka nga talaga, ala. Detoy. Deto iti abot na. Sika, makikiagan niya kan. Tiladang mababraim sika doon. Parparag sa akin kalaeng. Parparag sa akin kalaeng, Lerma. Dila pala da dyan. Saan pa nga titarakin ko da dyan? Dilak pala da dyan. Don. Don.
Tabaring bumsog ton. Pinuyot-puyot akon. Oh, may kakit din. Oh, tapno saan nga rumor di angin na. Oh, anya man eh. Sulatak. Tapno awang pagroran ti angin. Oh, tiladak. Deto eh. Nasulatanin. Oh, tapno nalas ito ang bumsog. Saan ko lang ang puyutan? Bumbaak pa eh. Anya? Oh, ada pagbumbak dito eh. Ay, tilad ang ibagbagam si ka. Makailikak ni. Tilad ka nga talaga dun. Ala, may metsa no agilik ka. Anya? May meto agilik ka ko na. Taapay. Madlaw ko nga medyo, anya? Kumput-mut no agkapet. Anya? Agkapet. Kas na nalakagat-kagatin na di pagbumba. No, agilik ka. Tinada ka nga talaga. Oh, aman kita ma. No, agilik ka. Madlaw ko nga umilit. Agkapet. Mayat sa. Ala, salbag ka nga talaga, tundo. Alakit din. Tap no malpasin. Tabaring no makabuo ka matitan makabuo ta ko naman. Tagtipon nga ro, di ka dito mga itlog ta. Diyos ko ay, alakit din. Bumba ka na lang. Iset ko iti anya man dati PSI na. Tiladan nga niya, ngaw-ngaw pati si ka. Katawaan ta pagbagi mo. Ay. Uren no awan ti makorkwarta, lerma. No kastoy ta ka na nakaragsak. Panagriknak, awan to ti dumting nga nakanaparikot kadata. Sapay ko maa, ikarkararag mo dahita. Sapay ko maa, nagnanayon nga kastoy ti ragsak ta. Naragragsak manin ano aglipas tangaw mo na. Supay nakadadon tumot ngamin nga saom. Kasla kalatay sender, di kalman. Anya? Awan, sige ka din. Ni, sige. Bumba ako. Ala, bumsog ka kuman. Don. Lerma. Don. Don. Dandan, Barok! Dandan! Insan ti Rosing da dya. Dandan, Barok! Mabit lang ante. Umayin. Hapi nga ta. Ay na, don, Barok. Ante, apay. Saan mo ka di pa nadamag? Ti anya, ante. Ni tatang mo. Na disgrasya. Anya? Wan, natong parte man maneho ng tricycle na. Kumusta rin ni tatang? Asino tinakadong parking ko na? Kumusta ni tatang? Anyat ka sa saad na, ante? Ay, naada ka no ti ospital. Diyak amaw, no anyat ka sa saad na. Naibaga na kanyag. Ay, na Diyos ko, ada ka no nakandungpar nga may isang lugan. Nakasla ka no inrantada. Anya? Wan, kasi saan ka no, matsagon ka dagiti nakakita. Hit and run tinaramid da. Awan ka no, matitipla ka na. Mabit lang rin nanti, agpilisak. Tayo nakita ospital.
Oh, kumusta lakay? Kumusta ni tatang? Kaasin na po Diyos. Nalasatan na mati. Panakadisgrasya na. Agyaman tayo iti Diyos. Sunalaing ta. Taan niya. Saan nga makapagda ni tatang? Anya? Saan nga makatrabaho? Kasanumpi nga makapasada ita. Diyos ko. Napakaruan ti sa dagiti doa sa saka na. Dagiti doa gurong na. At sana nang kabailan pa iti magna. Diyos ko. Kaasim iti tatang. Kaasing agpaiso. Ngimtilapan panunutek. Di ko na ni Auntie Rosing. Ken segun kadigiti nakakita. Nagiti nakaikamatak, nakaimatang iti napasamak. Nga anya. Kaslasaan ka numit nga aksidente iti napasamak. Anya? Anya tikit mo nga sa endon. Kaslan inranta ka no, deti nakadungpar kinkwana ti nang dungpar iti iman maneho ni tatang nga tricycle. Ha? Asino ko mati mga ramit ti kastakin ni tatang. Dahil tangarot ti maawatan. Nakasaysaya ti tatang. Man nakikadwa. Awan mo ti amok ka, kaririri na. Amangan mo't no nagbidot laing di kiti nakakita. Saan eh? Saan lang may sa ti mga nangibaga? Aduda nga nakakita. Kaya inranta ka no. Datay lugan nga nang dungpar iti man maneho ni tatang nga tricycle. Sino nga Ruth? Ada ka di atap mo. Ada pagat atapak. Asin no? Ngem saan ko mabaling ibaga? Aging nga awan ti pamaneknek ko. Asin no? Ibagam ko nga kanya. Saan ko nga rin nga mabaling ibaga? Uri pa'y sika. Eh, buddy. Oh. Ingka ka no, kuna ni manager. Ha? Tapay. Basta. Adda ka no nasisitang ibagana. Ay, sige. Anya nga tatibaga ni manager kanya. Dari ka man. Sino ka tadigiti ag-message kanya kiti messenger? Anya? Anya digiti? Maisesend nga bold dito is chat ko. Aguri ka man. Ni, pinakadaduda mo nga. Sinendak iti bold nga video. Saan ba nga siya dito eh? Saan nga siya dito lalaki nga nakalabos nga mga ayam ti kukwa na? Api nga naisend manipod iti messenger ko. Nga nakadado ti nakaisendan na. Ala Diyos ko. Kaaduan namat kat kaubraak, kaopisinaak. Ni, nasendak pa'y gaim ni manager. Ang awan ti malagip kong insesend ko nga kasta nga maselan nga video. Maapi nga. Ni, payapayan na ko ni manager. Dahito yung atatigapunan no api nga paiyaban na kiti opisina na. Diyos ko, anya dahito yung mapaspasamat. Good morning, sir. Ay. Sabi ko madamay bagag iti good morning keng ka.
Dondon. Anya, sir? Ay, good morning, kuma. Ang saan maten nga good morning ko. Anya ti kayo nga samin, sir? Apay, di mo amo, tinaramid mo? Ha? Dondon? Anya ka di tinaramid ko, sir? Awan ka di ti respetom kanyak bilang boss mo. Sir? Ay, dakil ti respeto kada kayo, sir. Ngayon apay nga rod nga kasjay ti sesen mo kanyak iti messenger. Ha? Ipakita king ka. Oh, detoy. Sir, baybayan ko magpalawag, sir. Buyaem. Dati bidyom nga nakalabos ka. Saan nga siya, deta, sir? Makita yun, sir. Awan ti rupan na deta, sir. Deta laing bagina, kan deta. Sino ko makarod detoy? Kat sikat din ang isend. Nalawag nga sikat detoy. Saan, sir? Anya. Saan nga siya, deta, sir? Kakulkulay mo, tikudil na. Detoy, agsal-sal-sal nga lalaki. Ibaga mga saan nga sika. Kat sika tinagapon na dito nga video, ha, don. Sir, diyan mo dito, sir. Awan ti amok nga, inaramid ko ka sa sir. Sino ko mga rutin ang isend? Diyan mo, sir. Baka nahack siguro ti Facebook ko, sir. Nahack? Kasano ko mga mahak ti Facebook mo no siksikalaing ti makamo ti password na? Kuha ngamin, sir. Siyempre, do ti computer dito ti opisina tayo. Naduma-duma ti pangilaglag inak ti messenger ko, sir. Ay ti Facebook ko. Amangan no, adat ti saan ko na ilag out, sir. Makaot ti pukol. Dahil nga palawag mo, gaputan na karabrabaw. Sir, puno ti bagbag kada kayo, sir. Saan kang agpalawag pa? Pinayabang ka. Tapno ibagakeng ka. Nga anya, sir? You're fired. Anya? Sir? Dakkel a ground for termination dito naramid mo. Don. Sir, amo ti Diyos ka saan nga siya kinaramid dito, sir? Awan ti, saan kang agpalawag pa? Amin gayam, dagiti ka kaopisinaam, sinesandampay. Kat imbagada kanya. Bastos nga empleyado ko nadaking ka. Ngim, sir, amo ti Diyos, sir, nga awan ti amok ka data. Saan ko nga aramid data, sir? Awanan ti mabalin pa. Mabalin mo nga, iyawid dagiti gamit mo iti opisina, when iti desk mo. Sir, pangkaasi ko ma, sir. Saan ko mga ikatin, sir? Can I'll make sure, Mr. Dondon. Sir, nga maamuan ti kaaduan dito nga naramid mo. Tapno no, saan da ka nga i-hire dagiti kumpanya? Anya? Sir, saan ko ma, sir? Api ko mga saan? Kahit ko kang rod, nga iwaras ti kinabastos mo iti sa bale a kumpanya. Sir, mamati kay kumakanyak, sir. Awan ti amok ka deta, sir. Pangaasi yo, sir. Di na kumaikatin, sir. Masapol ko dito nga trabaho, sir. Dakil ti utang mi, sir. Gapo iti pa nakadisgrasya ni tatang ko. Sir, pangaasi yo kuma. Sir. Tunay. Dakon, lerma. Sige, ingkarat na manganin. Mabalin ka di nga. Kalatan ti, mangidasar ti kanem kit. Nasakit namin ti bagbagi. Ha? Oh, apay. Anak ka diti marikiriknam. Tsaka mo. Ngimitek pa lang agkakapsot. Maululawak nga. Tsaka mo. Nagsakit ti ulok. Saan nga nga masikugkan? Saan? Anya? Nagpiti akitay.
Saan nga masik ko? Madi nga talaga ti rikrik nam ni malasin. Nakapurpuraw ka. Apikas lagditlitin pa iti matam. Dagita matam. Diyos ko. Abo, diyak makaangis. Anya? Diyak makaangis. Enggar ka, mangalak ti danon. Ay! Ay! Lerma! Lerma! Diyos ko! Natumba matlatan. Natalimudaw matlatan ni Lerma. Tatang! Tatang! Ni Tatang dinagay matulungan ni Tatang. Aguli ka. Tulungan, Dak! Karuba! Tulungan, Dak! Tulungan, Dak! Diyos ko. Yan na ito nga mapaspasama. Tilayang nabiit. Na-hospital ni Tatang nga pa naka-aksidente na. Agpapaimbag pa ilahin. Nga nakanato tinagastos mi. Nga nagkadnautang-utang kami pa yun. Tapos laing masalbar tibiyag ni Tatang. Sakit ita. Ada nakaro nga sakit na. Kung di doktor. Kat masapol ka no titakilagatan tapos no. May sayang kat ti operasyon na. Ano mabaybayan? Posible nga ipatay na. Diyos ko. Diyos ko, ispalin niyo ko mati asawag. Ang aasiyo ko ma, Diyos ko. Saan niyo ko mga alain ti asawag? Saan ko ma, Diyos ko? Saan ko ma? Anya tiraramidem dito eh? Ha? Si kakang lalaki? Ma'am. Aping ganda ka dito eh? Masensya kayo, ma'am. Anya ti masapul mo? Ibagamon. Kat awan ti oras ko kadagiti kasking ka nga tao. Ma'am, amuyo ka din ti kasasaan ti anak yo. Anya? Ada nakaro nga sakit ni Lermang anak yo. Ag nga ngabit ken patay. Ngano saan nga maoperar. Posible nga ipatay na. Sigun ti doktor. Ket? Anya kumakanyak. Dahi tangabanan. Ha? Saan ka di? Nga isumismot nang ibaga kanyak. Nga kabailam ka no nga byagyen isuna. Ha? Dahil tayo isang kaibaga na ini. Nga kabailam isuna nga biyagin. Nga saan nakasapulan titulong mi. Titulong ko, nga inana. Ma'am, kasapulan mi launay. Awanin ti amok nga pagpatulungak. Nga puta adon pedagiti utang mi. Ma'am, ang asiyo ko ma. Tulungan niyo ko man ni Lerma. Tulungan niyo ti asawak. Tulungan niyo ti anak yo. Tapos maispal ti biyag na. Umasidig kay matlagayam kanyak. Kasla kay la sino idi. Nga kimal kalaingan. Kasla kay la sino idi nga. Nga. Nakatortured. Sakit ita. Agkasapulan kayo? O masidig kay metlaing kanya? Ma'am, saan nga amo ni Lerma dahito yasidig ko kada kayo? Nakim ko laing dahito, ma'am. Kaputa, awanin ti amok, awan ti mapanunot kung karamidig. Isong agpagpakaasya kada kayo, ma'am. Kaya't mo ka di nga maispal ti biyag ni Lerma. Uwin, ma'am. Unay-unay, ma'am. Isang orgadag dito, ma'am. Amom ka di. Nga ka po itinaramid yu idi.
Gapuking ka. Gapuking ka nga lalaki. Napukaw ko ti asawa. Napukaw day di ama ni Lerma. Mamam, pakawanin da kuma. Pakawan? Apik, di amo mapakawan da ka, iti naramid mo. Iti panangagaw mo kada kami, iti kakaiso nga anak mi. Ma'am, urean niya aramidek. Urean niya ti aramidin nyo kanyak. Awatek. Basta tulungan nyo lang ko Manila, Lerma, pangasiyo. Diyak kabailan nga mapukaw ko iso na itibiyag ko, ma'am. Kasta ka di, ti panagayat mo kenkwana. Uwen, ma'am. Uwen, ma'am. Iyan tangay na pukaw ko, day di asawa. Gapo tapim musay, day di asawa, gapo iti aramid mo nga lalaki. No kayat mo nga tulungak ni Lerma, nga maispal ti biyag na. Pues, may salaeng tikid daw kong aramidem. May salaeng ti kayat kong aramidem nga kondisyon. Ibagayo, ma'am. Ibagayo laeng. Aramidik, ma'am. Urean niya dayta, ma'am. Aramidik. Pues, agbekil ka nga umuna. Sakbay kay nga tulungan. Tanumatay kan. Maibabawik ton ti anak ko. Anya? Saan mo kabailan? Kunam nga aramidem ti amin. No saan mo nga maaramid dayta? Mabalin mo ti pumanaw. Saysayangin lang ti oras ko. Sige, Dok. Basta, isayang katyo ko man ti operasyon. Iyan tangay na itid kumutin ti bayad na kada kayo. Sige, mister. Tatang. Barok. Iawid ko ton ni Lerma. Into no bigat. Imayag lang dito balay ta. Imayag na nga lati dado mga gamit. Nasaya ata Barok. Nakairemedyo ka ba't lang di pa nagpa-opera na. Uwin tatang. Nasaya ata. Iti kadiina ni Lerma, nagkidawam ti tulong Barok. Pinadas ko ti nagkidaw ti tulong ken kuana tatang. Anya. Napaayak laing tatang. Anya. Sa dinong araw, nagpatulungam. Di talaing tatang. Asinaw, amok ka de. Tano amok ibagam ta. Tano agsabsabat kami. Saking agsabat tatang, tadi kayo makapagnan. Kit no may sumarong ka rito yung balay. No makapagyaman akmay. Saan yung tatang? Ngamin, saan na kano kaya't nga may madakamat tinagan na? Timulong nga awan tir urayan na kasukat na. Aniya. Di mo dakkalagat at kasapulan na ya. Uwin tatang. Sino ti tao nga tumulong iti dakkalagatad keng ka. Nga awan tir urayan na kasukat na. Tikay ko asawin tatang. Awan ti kondisyon na. May papaniti pa ng bayad kunto. Kaday nga intulong na. Panang subad ko. Di ka maawatan. Basta saan yun nga panunutin dahi tatang. Tinasisita. Adating mulong. Tinasisita. Na ispalan ti biyag ti asawa. Nasaya at adukas na. Ala. Kang araw dahin. Ang mga numakasapulan na ka ni Lerma di ospital. Alawin tatang.
Mabita lang dito Baka kasapulan na kami ni Lerma di Hospital. Uwen ko nakmet. Si Kamet. Dondo, nagalaalisto ka. Una ta. Baka kasapulan na karod. Urita, may ruwar ko iso na into nabigatan. Sigun di ti doktor. No apay nga minmot no apay nga niya. No apay nga ipatpatig mo unay-unay day ta asawam. Kat anya nga ron, kat asawak nga ron. Hay! No kumangamin siyak ti asawam, saan ka kung magproblema iti kwarta, don. Si Kamet. Mabalin nga ron nga gasawa tayo. Kat apay ko mga saan? Amumlatan na. Naan niya? Kat saan kan tumot nga maadaan iti anak? Saan ka masikugan? Taapay? Gapo tabakla? Mabalinak ba't nga agampon? O, mabalinta ti agampon. Sika nga talaga. Alagid din. Oh, uy. Day talang ti kayat mo kanyak. Ha? Sex laing ti kayat mo kanyak. Saan nga ro din? Ay, kung kunaklaing doon si Kamo. Basta, limit talaga ito Wenen. Basta, awan ti makamu Wen ko nakmatking ka. Basta sanak to sing-sing rin bakit no anya? Baka no makagura ka to kanya kat singirim tintulong mo. Ay saan? Kunakmat king ka. Basta lang, maramanan ka, don. Naragsaka ko. Pangipanak nga ron ta kinabaknang ko. Anam naggarod di kita dakil nga kitkitaek. No, saan ko ba't nga mausar? Alagyaman no kasta. Saan ka di nga talaga nga mabalin nga ipatig, don. Amom, napatig ka kanya bilang pagayam. Pagayam laeng? Ay, sa bagay. Friends with benefits. Ay, bet ko. Alam mo nun, with benefits ka talaga. Gaputan nagbenepisyo akmat. Nagbenefit mo ti asawa. Tano saan nga gapuking ka? Amangan no. Awan ko man ti asawa. Napukaw ko man. Dayta, drama ka man Nukas na drama ka, nagrigat ko nga patangkin ng dayta. Nagalas nga isubo kas laklam ang mga ti marshmallow. Saan ako nagdamdaman? Alam ikan, pagustuhan ka ita. Gaputa dakil ti utang ko nga nimbaganakin king ka. Ay, wow. Hindi siya marshmallow today. Hindi kagaya yesterday. Siyempre akit. Awanak itimud. At jackpot pa sigurado no. Successful ti operasyon. Muwen ka din. Agyaman ata pinagustuhan nak don. Ay no. Amom ka di nga idipelaing agbasbasa tayo nga. Kaya't kan nga maramanan, nakapapaidam kan tumot ngamin. No di ka pa nagkasapulan, di ka pa maramanan. Alakid din, si Kamot. Ay, don. Nadil patak mo't laeng Alaka din, kunak nga galisto. Ay, mabita laing ko nanamagmot nanamagmot ay tala nga tumangkin don. Kaputa nakalukluk nang di kalma. Malangarod ala sige. Ni abi pati digita itlog ko. Agad siyempre sulitek mo't kaputa dakkel mo't tulong ko king ka. Ay kasta ka di. Iwan Mana sige nga rin. Ay, kasla santol. Tikadakil na. Sika nga talaga.
Nakaraariwawa ka nga bakla. Alaka din, tap numalpasin. Oh, 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 ni abay. Apay ngamin nga isagad mo, mahit. Kita, rinukod ko laing met, don. Ay na, Diyos ko, aya. Di manon karabukog ko. Ay, Diyos ko. Ay, lakit. Nakabaybayag ka. Oh my God, don. Ay, dapat siding na ni, sumulagayam. Kasin yung Jack Pulos inimagine iti kaanuman ket tutupak ti padak nga lalaki. Wen kasin yung kun ko nagidi ti bagik never akto nga pumatol iti padak nga lalaki. Never akto ure kasanot kinarigat ti biyag. Dati kumapit sa patalim ako nada. Nga agpatulong iti maysa nga bakla. Ngem ga po ta desperado ag idi nga maispal ti biyag ti asawa kasin yung gapu ta awanen ti amok nga sabali nga pagpatulungak. Gapu iti sakit tinakem ko iti bukod nga ina ni Lerma. Adadag iti gundaway idi nga makapanunutak iti dakes. Anya nga tano agaramidak iti dakes. Anya nga tano agtakawak. Anya nga tano agaramidak iti may kaniwas iti linteg ko na. Imbaglaangan kasin yung takadaydi nga gundaway. Nagsabat kami iti high school batch ko nga saan ko latan nga inagnaganan. May isa nga bakla, ada natalged nga trabaho na, sa bali pa digiti sideline na, ada digiti sideline gig na. Nga nakalalis to nga imasenso ti biyag na kasin yung isunalaing tamay may isa nalaing iti biyag. Nga idi na iyo man ko kenkuha na ti problema si dadaan nga timulong. Ngem amuklat ta idin kasin yung nga adda kasukat na ti itutulong na kanya. Gapo iti panagayat ko iti asawak inkedem ko. Awan mo ti mapukaw kanya kunak. Ditoy nga marukod no kasano ti panagayat ko iti asawak. In sakripisyok ti prinsipyo, in sakripisyok ti kinalalakik. Wen kasin yung naaramid ko dayta, ayat ko lang nga mabiyag ti asawa. Kat kaasin ni Apo Diyos, na imbaganan ti asawak. Kaasin ni Apo Diyos, kanayon latang adot kwartak. Kasi ni Apo Diyos, ure no jakpay nakasapol iti pagtrabahwak kalpasan nga naikatak idi iti trabaho. Kaslaklat tag sweldo. Tangamin. Kasla na iruamak meten kasla. Dati problema nga ti gaputa na karamana kon iti easy money nga kunada nga ited kanyak ti pagayam ko nga bakla nga ti kasukat na lang ket ti kinalalaki kasla masadutak meten nga agsapol iti trabaho kasla sapul-sapulek meten deti pagayam ko nga bakla tunggal adda kasapulak. Nawanigatang ko ti agas ni tatang.
No ada kahit kung agatangan, awagak laeng ti pagayam ko nga bakla. Solve agad ang problema. Kad daytoy ita ti problema kasinyong kaslang alawe nagpaiso nga na ispaltibiyag ti asawa. Saan ka di nga na nakarkaro dati parikot nga adda kanyak ita? Ang mga numaamuan to ti asawag dati nga aramide ket ore no saan ko man nga napukaw isuna gapo iti pan nakatay na ang mga numapukaw kundi isuna ti panangisina na kanyak ti panakiwaswas na kanyak numaamuan na nga umasasa aklaeng iti bakla ang mga nukaguran nakto ket di naktumulos mapakawan ang mga nukat katawaan nakto ti katugangak nga babae nga mata pobre no maamuan na ti aramidek dagitoy ti mang burburi-buri ti panunot ko kasinyo kahit kung isardeng daytoyen ngem api nga tangamin no maparamanangkan iti easy money ket kaslang nagrigat mo nga ibatan api nga inak palagtrabaho ket adamot pang alistuan ay awagak laing ni kastoy oh ikidim ko lang. Awan mo ti mapukaw kanya. Agana sakpay. Ay, Diyos ko. Dahil ito iti pakasarita agkasinyong. Dito yung launay ti parikot ko kahit ko nga itaklin dito programa yo kahit ko babalakadan. Kasano kadi nga kasano nga isardeng dito nga madin nga aramidek. Nga ti amo kidi maminsan laeng one time la kuma. Ang kasla nagbalin mo ten nga regular. Agyaman naglaunay kasinyong di panangibasam ken pananginted mo't biag dati nga pakasaritaak. Sabi ko mata dapat naibati na nga adal liwliw aken pagsarbingan ti biag kadigiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. Toyag problema apagayam mo, Dondon, iti Vegan City, Ilocos Sur.